To je viđenje, to je vidikovac. Odatle mi treba da gledamo, ne da se raspaljujemo mržnjom ili da se raspadamo kao u nekoj našoj pravdi, mi ćemo sad da se odbranimo. Čime ćeš ti da se odbraniš, pita Hristos? Čime? Pa da treba da se odbraniš, valjda bi se ja pobrinuo oko toga. Ti treba da se spališ. Ne mislimo na spaljivanje u smislu uništenja, no da se izvuče gnoj, da se rane, gordost i odstupništva. Čitajte Vladiku Nikolaja pa ćete vidjeti. Srpski narod kao Teodul. Sve je rečeno. Mora spaljivanje. Malo pa se odričemo. Malo pa se odričemo. Evo crkve prazne. Predanje napušteno. Sveti Sava prezren. Evo Svetog Sava pazite, Svetog Savu za agresora neki smatraju. To mora da se ozbiljno istretira, braći. Svece svoje ljuto uvrijedili, kako pjeva sveti Vladika Nikolaj u nebeskoj liturgiji. Mora ognjem da se liječi, vatrom.